aiturrayie apa ntoiwuo ainei ara kiti oleng. Ore paiturraa ntoiwuo especially my mother, it was one of the things naakwetie amu ore piinturraa oltung'ani entoiwuo ino nisulaki dii ninye ng'utunyi, kajoki oshi nanu olorere ore entoiwuoi especially ng'utunyi naa oltung'ani letipat oleng. Oletipat sininye oltasat, kake the truth of the matter is ore mama naa ninye nanyikaki nkera, ore ake peeku eshomo mama neng'as nena kera aalau direction. Amu eewuo nikilau yiok direction, ore enkaji apa nikimanya napa omodiok nesulari, neurori, neeku naa mikiata enikiasita. Ore paabaiki town nalo airrag town nkolong'i uni amu meeta fare nalotie ang'. Alo airrag streets. So that's why you help the children that are living in the street. So anyway. It's okay, Ambassador. Na unakuta kuna mtu mmoja aliniambia ana mpaka adamu ilo tasat natii apa. Eji eramat oshi iyie miata iyie iltung'anak likibaiki tenkaji. Kanyoo pikijoki nejia? So amu ikasis ninye. Anyway, kayiolo ajo kalotu sinanu Enkai aret. So I was really concerned about my future. Amu kajito ake lasima paamirr osina. That one, kaiba entoki naji osina amu aimayie naa. Neeku ata ira kiti jito kamirr ake osina. Yes. Mikiata iropiyiani nikinyang'unye mpuka, mikiata iropiyiani nikinyang'unye kulie tokiting kumok oleng, nikiyierr madida. So I could always cook madida tenebo wena tasat na It's okay, Ambassador. I'm going to say madida. And right now you eat anything that you want. God has been faithful. Yani, over such moments, Adamu ajata unga, hiyo chakula ilikuwa nakaa for 3 days. Nalo nakalotu anya because sikuwa nataka unga ishe haraka. Neeku akiti. Yeah, so hata niyeriera ake duo niyiolo ajo amu etamorua ena tasat. So hata ni yule mtu tu na unamsaidia. Mnasaidiana tu. God is faithful. Anyway, Mungu amenisaidia to this far. He's been good, he's been faithful. That's why I love him. Whatever I did, Naja will not be employed by any office. Oh, you said that? Yes. Literally? Yes. Au unataka pesa ama? Ituagara na no apply CI. You chose it ukiwa shule? Yes, because I said the wisdom and the knowledge that I gained in school lasima baasi shore. Ora balonji ngai ya dugoya na itagini 103,000. That was 2011. Ora baitagini 203 na ya laranyak 100. Laranyak? Ena ngwegini. Kwani waimbaji wanaendanga kuchukua? Wanen kebwa ya mpisai. Mayo la na rishara kage. I've tried to change that. 100. Amore nari. Ora be yas launching. Nebo nunu yeniti nikijogini ore deningo. Lasima pekila nanu ke tomon, lasima pekila ngeti kitam, lasima pekila 50,000. One of the things anare out of politics. Ore unagera na isometa. Na kiana ima challenges. Amu keeta basari. Ore na basari kishore iltung'anak kepuo iltung'anak ana ma yiolo. Yani ma nyor lukuny. Olotegelutua. Yani ore oltung'ani likinyor elukunya olikitegelu apa naa ninye laisho nyoo ena basari. Kake ore naa pekitegelu ena olarikoni kiyieu naa incho kila mtu. Neeku ore entoki nayieu nanu oleng naa number 1, ore ena basari naa peishori iltung'anak. Kaisho nanu amu kaloito natii duo aya olorika naa le MCA le Narok. Igira aing'oru MCA. Kaloito aya. Iloito aya? Mee kagira alo aing'oru.
Mary Supet Show, inspiring lives. Wow, olaing'urani le Mary Supet Show, mambo. Supa oleng agira airoroki enenkolong etaata. Shipa oleng enkae olong sidai ena naishoo yiok Enkai naa pekishipakino atiak etabawua enoshi olong Aramisi saa 2 entara ayaki enkatini testimony arashu live oltung'anak opaasha ayaki oshiake paitukuj paliki ajoki ore ena maisha naa lazima piinyok, lazima pee ujitie moyo. Sometimes you need to push yourself. Sometimes mianyu oltung'ani mikitooshoki nkaik. Amu ore nye kwanza tena stage igira oltung'ani aiteru ntokitin arashu igira abulu nemetii oltung'ani likioshoki nkaik. So stop expecting people to make you happy. Nteru oltung'ani oshipa nioshoki keon nkaik hata kama unaanza hapo chini. Abaiki na biashara, abaiki na kanisa, abaiki na eeta enduata naje niata na bado meeta oltung'ani ogira recognize. Start recognizing yourself. Nioshoki keon nkaik. Kagira ayaki shakenisho arashu testimony oltung'anak otooshoki taata nkaik, ototoni ang'iri, otonyua. Amu ore oshi taata shida especially elelero nemikiyieu nikinyok, miyieu nikinauru. Iyieu ake nai kitum endaa irobi. Nemajo keetae endaa natumi irobi, lazima peepuoi aing'oru piilotu naa aton toloip. Neeku agira aitoomon ena rishata sidai oleng nikijo ene Mary Supet Show. Ore eton itu kipuo dukuya, subscribe to my YouTube channel hapo chini. Nikitii hoteli naji Neema Springs tenewueji te Kajiado. Olaing'urani le Mary Supet Show agira aomon shomo inewueji amu ketii guest room sidan, ketii ewueji nintirring'a, ketii ewueji nitumie entumo, ketii ewueji nirrag na imetulia sana. Neeku agira ajo ashe te Neema tenkaraki negira aipartner o Mary Supet Show. Mungu awabariki sana. Nashipa taata oleng amu ata mheshimiwa kwanza tenewueji, ata director, ata ambassador. Ako na majina mingi. I'm just so happy and I'm so much privileged. Atishipe duo naisho Enkai enashe amu ninye oyawua ena show pekitum aitukuja niyiolou enkatini enye. Neeku ayieu nalo aitoomon ambassador mheshimiwa naa keji si incoming. Karibu. Neji doctor. Doctor, how do I forget that then? Miss Enkai doctor. Amen. Hey, karibu oleng. Ashe oleng. I'm so congratulations. Happy. Thank you. I'm so happy for what you're doing. Nyokito oleng. Ashe. Yala ajaba ya waitima mayan. Natoki gonji atata asho ino. Hiyo ndio inaitwa kujituma. Yala ajere joki menyanyuk oloipungo. Olaitu. Ore enkongo naipung'o naa ninye. Neeku mpaka ake nimpung'o oltung'ani pee ihakikisha ajo itaasa embae sidai. So I congratulate you. Thank you so much. Thank you so much mheshimiwa, and I really appreciate amu tumejuana kitambo na umekuwa ukini encourage na ashe oleng kimayian Enkai oleng. Nigira siasa esiai sidai oleng tolosho le maa. Ore Enkai naa kimayian. Amen. Neton ninye tudol mayianat bado atakubariki zaidi. Wagados. Mungu tu anakuonjesha. Amen. They still mambo mingi yenye Mungu atafanya kwa maisha yako. Ashe. So toliki yiok ang'ai ajo ira ng'ai niroroki kwanza olaing'urani le Mary Supet Show. Ang'asa airoroki ntai tenkarna Yesu Kristo. Kaji nanu oldakitari ambassador Joshua Kaputa naing'ua Enkare Narok. Nairoroki iltung'anak pookin oogira aing'or Mary Supet Show. Ore Mary Supet Show na one of the best shows nagira taata aret iltung'anak kumok tenkop ormaasai o te Kenya nalulung'a ata ninye outside the country keretito mpaka outside this country. Neeku kiyieu nikijoki Mary Supet congratulations. Amu intodua barnot especially selenken ajo menarikino ake nilo airrag piirreshu pekintoti kake indim sii aitotio koon. Neeku we celebrate you and we love you. Nikigira arreshu naaduo ina I step nikigira olaitoriani aitoki aya. We look forward to seeing what God is doing in your life. Yes. Amen. Karibu oleng. Ashe. Na ilaka aliki yiok ajo ng'ae Ole Kaputa. Ulianza wapi? Kwani Ole Kaputa akuamka tu akakuwa ambassador. There must be ketii process. Ketii ntokitin naimayie. Neeku liki ake yiok maisha ino ira kinyi aji kitoinyieki kigira apuo mpaka nilotu aaku ambassador, daktari,
the incoming you maybe huanga na hiyo dream yeah so to peleka olaing'urani le Mary Supet step by step yiolo ajo they say where there is a will there is a way. Wow. Ore nanu Ole Kaputa naa ara oltung'ani oing'ua enkop naji Ololtoto Ololtoto. Tenkare Narok. Ebora apa Oltoto inakop? Eton etii osai. Vile tulikuwa tunacheza na ndoto. Kaya kepuoi asotu tenkop ang'. Yiolo apa enapa naitooshi iltoto aikonji kaarie, ore ake piile nemisimis nintoosh iltoto nepuku enkima. Idamu. Nejia apa yiok kias. Neeku inakop taa aing'ua natii iltoto oleng. Kake kincho Enkai enashe amu kimbelekenya ololtoto metaa mee oltoto ake otii, etaa ketii intokiting sidain. Amu tinewueji atupukuo nanu. Ara oltung'ani oretito Kajiado, aretito Narok, aretito Samburu, aretito Kenya mzima. Amu ore sina naa kaataretoki. Aiturrayie apa nanu intoiwuo ainei ara kiti oleng. Ore paiturraa intoiwuo especially my mother, it was one of the things naakwetie. Amu ore pinturraa oltung'ani entoiwuoi ino, nisulaki dii ninye ng'utunyi. Kajoki oshi nanu olorere ore entoiwuoi especially ng'utunyi naa oltung'ani letipat oleng. Yes. Oletipat taa sininye oltasat. Kake the truth of the matter is ore mama naa ninye nanyikaki nkera. Ore ake peeku eshomo mama neng'as nena kera aalau direction. Yes. Amu epuo nikilau yiok direction, ore enkaji apa nikimanya napa omodiok, nesulari, neurori, neeku naa mikiata enikiasita. Niteruni adumu yiok aaya yiok nkang'itie napaasha peedoli tenaa ekindim aanoto endaa. Netareto naa yie Enkai. Amen. Ore apa my mother naa oltung'ani onyorr oleng nkera enyenak, nenyorr community ololtoto. The only woman nalotu apa neyaki yiok Serementeni oiborr, neyaki the whole community. Yani ore peelotu, keyiolo nkera, ore ake peeji eewuo ng'oto Ole Kaputa, ore ake peeji eewuo, keyiolo ake nkera ajo tenelotu neshipa pooking'ae tinaang'. Neyau mpaka mkateni, amu embiasharai apa kenyorr apa ataasa esiai orpaek atimira irpaek toltinka, keeta apa iltinkai inakata. Neeku nelotu naiwuang' aata ilarin 5. Kelotu apa kila Jumatatu ang' alotu aakikisha ajo eyaka yiok endaa. Ore endaa naa peetumi endaa Jumatatu, nitokini arreshu enkae Jumatatu. Kelotu ake ayaki ntae endaa nelo. Keji apa sokoni. Sokoni. Keyiolo ajo ore Jumatatu naa sokoni. So nelotu naa sinye oltasat nelotu aiwuang' baadaye naapuo nanu aitubuluni tenkang' naji Enole Nakula. Naisho Enkai enashe. Kiwaki sii aitubulu oleng. Awaki naa sinanu orbishop oji Ole Nakula, kake ore apa by then alikuwa mwalimu. Kake idol ake ajo melelek naadii amu kitambo naadii idumu enkerai nemenino, nilo aret, nimbung'. Kegol. Amu karetito taa nanu nkera kumok oleng. Amu aretito zaidi oonkera 100. Neeku melelek taa nidumu enkerai eking'alo aret, keya ninye nipik atua enkaji ino, neeku kulie stress. Ketii nikintiship, netii nikinchirie, netii nikincho nkutua baa kumok. Kake iyiolo amu oltung'ani naa lemeyieu itubulua. Kake naisho Enkai enashe amu atareto nanu ati paalo inaang' najeu. Naaku oltung'ani le kanisa. Naret ina toki oleng. Nalotu neimu Enkai olashumpai obo oji Jerry Gewe. Era kiti. Amu atodua enkiti pisha. Aibung'itae era kiti. Neimu Enkai ilo ashumpai, nelotu apa naaya school naji Ole Sankale, nalo abulu tinewueji. Kake ore paalo ina school nashomo ake alo aaku oltung'ani ogira aton kake aimayie osina oleng. Amu ore peeku erishata nabaikini nkera te school, nemaabaikini nanu amu meeta naa oltung'ani laabaiki. Amu ore my sisters, eamaki nkanashet ainei akutitik, nishori irpayiani, nepuo aisho, nemeeta dii ninye endaa ata tii nena ang'itie stress. Ore piijojo maape keya nipukoo. Neeku nena ang'itie naa naarri kiloiki duo oleng ata ninye kulo kulikae amu nanu apa orkiti. Hoo naa tenkanashe natung'uayioki sininye eeta 1 month. So kake aewuo naret sinye 1 month? Yes. Neeku naa ilikuwa ni a lot of stress. Kake etaa Enkai oleng kalang'. Nemeeta entoki naatareto nanu nemenjeunoto. Inatoki ake amu teneitu apa ajeu, enaitu aitu abau enewueji. So ore natii sukuul, naima osina sapuk oleng,
hakuna pesa kore nye peepuo erishata visiting day naa kalo nanu alo aing'uraa tenaa katum kore enewueji netonie ntoiwuo onkera enye nalo aing'uraa naa katum ntokitin adumu anyanya eton itu enya motonyik paadol tenaa katum sinanu entoki nanya peepuo atabaiki ake sinanu na tenalo hizo times kwa ore na visiting day wakati wetu ilikuwa kitu ya muhimu sana. Neeku nalo aing'uraa na katum ata na katum 10 bob nchilingini 10 aing'uraa na katum 100 it was neeku hadi saa ingine ore enkolong nabo nanoto 200 agira aorr dom naikemea najo shintwe tenkarne Yesu naomon naibung'aki iropiyiani najo ore taa tenkarne Yesu etu laikilikuanu yani amu ikumok aya amalo ana inkilikuanu olchafu le toki kila mtu anasema neeku ore entoki nayieu nanu naa paibung kuna ropiyiani paa kaomon olaitoriani najo papa tenkarne Yesu naomon Enkai ai ore kuna ropiyiani teninoolo iruani metupuku taa kunaik tiatua kunaik metupuku meshomo najo konji ai nenkai najo naitoki aomonoki fire najo kaji naibung ake nalo ainyang'u ngumu neeku ata inakata neeku nabaiki sinanu Enkai nalo ang'arie nkera duo nitu ebaikini iyata apake oltau ling'arie because kama naata nanoto nanu natodua ajo ketii nkulie ayiok nitu ebaikini najo ore tolchani ntosi nanu mahomo aisho kulo peekinya duo ake pookin peemeeku naa etojoki apa mikiwenino tormaasai neeku nalo ang'arie kake naret olaitoriani naisho class 8 ore inolong naisho class 8 aata apa 600 naapurri neyai neeku maata ore amu keeta apa ngarrin naaji no KCP KAP no KAP ore taa KAP nakata brand new ninche itumia ninche nkera neeku kamani nanu ngarrin ejitu ore nanu ore taa kuna ropiyiani duo nanapita ewaki naa tupurroyioki so mimi ilibidi nimebeba bag osanduku lai mpaka town ore paabaki town nalo airrag town nkolong'i uni amu meeta fare nalotie ang alo airrag streets so that's why you help the children that are living in the street so anyway it's okay ambassador Mila so unajua ukaa nyumbani yani intoki aton tiang te town intoki aton te town aing'uraa tenaa itum entoki nilotie because hauna unakuta kuna mtu mmoja aliniambia eton apake adamu ilo tasat naatiaka apa eji eramat oshi iyie niata iyie iltung'anak likibaiki tenkaji kanyo pikijoki nejia so amu ikasis ninye anyway kayiolo ake ajo kaalotu sinanu Enkai aret so I was really concerned about my future amu kajito ake lasima paamirr osina that one kaiba entoki naji osina amu aimayie naa neeku ata ira kirijito kamirr ake osina yes so neyau naa olaitoriani mirishoi Mungu amenisaidia naidip nalotu natum oltung'ani obo laishoo 70 shillings ore apa enkop ang inakata naa 50 bob 30 bob tenibaiki ewueji neji Loisiusiu nintoki taa duo toonkejek alo so naing'ua ninye nanu osanduku tiang te town amu meeta naa naikaja ore enkolong nabo nashomo anyway my story is long it's okay. So I'm trying to shorten etii apa oltung'ani obo naajoki ore eninko yie amu etii enkolong natii anchooki 100 nalotie school naajoki shomo ntoping'utunye tenetii mikincho so you can imagine kuambiwa enda ufufue mama yako kwani watu ni wabaya aje yiolo ajo tenakata eata olakira lino king'urari tenaa keeta ilo akira peemeeku nekijo aikuaza ntokitin pookin yes because tenikijokini shomo nilotie I think it's a bit painful tenintoki naa duo yie alo aimin pii kake ore naa pee eyiolo koon so one day I told najoki lo tung'ani ore eninko kayiolo ake ajo ore enkolong nabo ekilotu airrugokino etii ake kwa roho ama life uliambia life mimi sijui kuficha ajoki ore enkolong nabo nekilotu airrugokino ayewuo maisoma nkera enyenak neja inye nakata
nakata kajejo mekejo ake moda katejo nyawosh tolalem. Yes. Kake tu yilotu italaku ala. Itu italaku. Kaing'uiki oshi nanu enkai ntokiting. Italaku enkai tonkoitoi enyenak. It's a long story kake etaasa ninye enkai natomituo. Neeku anyway nalotu nalo form 1 naidip school najo Narok High School. Nalo naaret enkai naiteru aranyisho tinewueji. After high school? Yes. Nteru adol ajo irany? Ataranyishe nanu ati class 8. Neeku naa likae sinkako ataranya ninye najoki le kanisa ang najoki maape paalo aretoki. Nalo arany isinkolioitin okuni netiu enaa enai album. Neeku naa zenye umerecord saizi? Ilirekodiwa osinkolio apa ojo Tupendane. Ndio osinkolio ojo Tupendane. Wow. Your time is song is smart. You know, neas nola itoriani. Nalotu naisho form 4 naichangaki nkera Narok High. Anga wanigira isum te high school. Olashumbai bado. Oh. Kake ore elashumbai mikitumo. Ore nye iltung'anak oirriwakini iropiyiani ore apa tenaiken sukuul atii form 1 naa keyauni nashuko naa enkang ang kake ore enang natushuke naa enkaji entasat nayiu mpapa. Neeku ore kila Jumaa nishori yiok enkurma number 1. Enoshi kiti kurma nabanyi. Peitoti yiok amu mikiata naa yiok endaa. Neeku ilashumbai oirriu iropiyiani shopping neeku enkurma ishori nanu wenkiti ilata. Neeku kalaki nalo adumu ina ilata tenebo wena kurma nayaki entasat maishosh. Nikipuo anya. Neeku naa ore amu mikiata iropiyiani nikinyang'unye mpuka, mikiata iropiyiani nikinyang'unye kulie tokiting kumok oleng, nikiyier madida. So I could always cook madida tenebo wena tasat na It's okay, Ambassador. Mungu ametusaidia. Madida. And right now you eat anything that you want. God has been faithful. Yani, over such moments, Adamu ajata unga, hiyo chakula ilikuwa nakaa for 3 days. Nalo nakaltuanya because sikuwa nataka unga ishe haraka. Neeku akiti. Yeah, so hata niyeri ake duo niyiolo ajo amu etamorua ena tasat. So hata ni ule mtu tu na unamsaidia. Mnasaidiana tu. God is faithful. Anyway, Mungu amenisaidia to this far. He's been good, he's been faithful. That's why I love him. It's been everything to me. Na some things. Ama inakata igira anya madida. Iyiolo ake ajo keeku entaisere ino kitok. Amu kaibana dio sina. So mayina ama yiolo nanu ajo nimeona watu wengine wao wanaenjoy maisha. Na ore entoki naisho me enjoy maisha na osina meeta. So tiniyieu naa niendelea te maisha na mpaka ning'as ahakikisha ajo itara osina tenkang' inyi. So that was my goal. My goal was paar osina pia amu aimayie osina ya kutosha. So sikuwa nataka hizo vitu iendelee tena kwetu. Neeku unajua ketii iltung'anak laa ore osina tenkang' enye na discourage wasi work hard wasisome. Yeah, ore naa dii kejo nyoro lenkai kamayian tena kishon namayian tenkishon nalotu. So nareto olaitoriani naichangaki nkai Narok High iropiyiani nataranyie my first album Entishipata. So sisi tulifanya fundraising shuleni onkayiok. Now we raised 70,000. Wow. By the grace of God, amu kegira apa apuo kidom tenero lena dom nintayu iropiyiani rara lena dom nintayu tenero le Arsenal, tenero le Man U, tenero le Chelsea. Neeku naa kepuoi kama Chelsea wametoa mingi nishinda kuldo kulikae. So ilikuwa hivyo ndio tulitoa pesa. Na Mungu akatusaidia. So I really thank God. God has been good. Amen. Ore my story na Mungu amekuwa mwaminifu na hapo kunalo university. By the grace of God kakore eton itu Nyajing University agira aranyisho naishinye napa ropiyiani amu inosa producer 60,000. Na kutolea wimbo ngapi? Okay, alitoa wimbo 10 lakini sasa anyanga na badala because wimbo alikuwa anafaa kunilipisha elfu kama sijui 2 ama 3.
lakini akanilipisha pesa mingi sana. So akakula kila kitu. Ama labda wewe ulienda ukamwambia niko na pesa. Mera mayolo na. Na ulimwage yeye. Alafu mwenye alinipeleka pia alipitia maneno. Na akaja ngara basi nje. So unajua siku hizi kumekuwa na mambo ya broking. So Mungu akanisaidia na ore naina kata be shinyero yana ngasa kwa chokora ya Nairobi. Anchokora? Na akara hoteli naji Sicily Hotel abori yake tene weji tenebo watchman. Ngalo Ambassador Hotel. So nikakakasa months nikiboita watchman. Ninye ndari. Kama na ake nanda down. Hakuna chakula. Sinasunguka at least nione kama ndapata watu wa kuona. Na uginya na ba more Nairobi Kenya anyo ngajimu kigero Safaricom. Daviloti nile weji nigero Safaricom. Toge ne wenga weji nigero Safaricom. Na you are confused. Kage yo la ye Sicily ngene. Kayo na Sicily neneti. Na mayol nyana giligwano. Na joka jeti Ambassador. Ashwa Kencom. Rabaje ne jaba. So Mungu akanisa. Negel do wacho manajo wewe Masai amka. Wakati wako ya kuchunga. Anakulipa. Kunilipa nini? Obegi njenira. Si mimi nataka tu nilale kwa hiyo makaratasi yake. Kai. For security purposes. Naona na ore anyway Mungu amenisaidia. So nelo laitoria naitoria la basho mbaye ngoro. Na jogie Milo University na emana hapa resugulu. Na jogie galo na la sentoki na public relations and communication degree. Na idip ora ba idip. Na I'll not be employed by any office. Oh, you said that? Yes. Literally? Yes. Au unataka pesa ama? Nituagara na no apply CI. You chose it ukiwa shule? Yes, because I said the wisdom and the knowledge that I gained in school lazima basi shore. Mara hiyo ndongana waiger ndongana kanya ba maiger na ndongana. Kwani lazima dibe kingeri. Si hata wewe lazima uandike watu. You can also change the story. Wow. So itwagara rwanga dasi nini anywhere. Itwagata kana degree ai na hata diploma ai na iterenga kagitwagata anyekage SCI. You wanted to be an employer? Yes. To employ watu? Yes, and I'm employing so many. So, where did you start? Ulianza wapi? Asa baada ya kuimba na ile ronanga yeye shanga angarna. Nere ruara nisho pole pole. Ora balonji ngaya dogoya na itagini 103,000. That was 2011. Ora ba itagini 203 na laranya 100. Laranya? Ena ngwegini. Kwani waimbaji wanaendanga kutupa? Wanen kebwa ya mpisai Mayo la na rishara kage. I've tried to change that. 100 amore nari ora be yas launching nebo nunu yeniti nikijogini ore deningo lazima begla nanu ge tomon lazima begla ngeti kitam lazima begla 50,000. So nebo nula ranya ke yolo nalo loto nini amuni japoti na masho. Usiwataje majina. Yolo aguna they know what happened. They know because it was then. Yes, it was then. Yolo na ajonyo na rase. So but Mungu ametusaidia. So hata wewe hiyo nakata nilo launch na kinjori msai. Hata mimi nilikuwa napewa. Sasa so tulikuwa wote kwa hiyo mix. Lakini sasa jua maiti huwa bana no ipotu. Because I remember I was launching at Oninio. Na ishonge na abishana. Kagitu ajogi njoge. Nyagele kinjo. Nyagele show. So it was like endogi nindro beranda. So mimi niliamua what I'm going to do is to make sure that ka change na narrative na juu mwimbaji akienda kwa mwimbaji mwenzake niniwa. Anyway, Mungu akanisaidia nikamaliza hiyo. Nenda na aranyare agera kaendelea hata sai. Aranyisho kabisa. Kage najo amana mu eti hapa tungani lai wena inepo somewhere. Teno hotel naja Ambassador. Na no altasat. Paga jogi naja jongo na jogi I've been waiting for you. Amekuanga kuspot hapo. Ni kama alikuwa tu ametumwa na Mungu. Nejo merana dware shito. Najo kikuwa ni wewe ni nani? Nejo you don't need to know my name. But I want to pay your whatever you are going to eat here. Najo I don't need your money. Why? Why do I take his money and I don't know him? Najo makamana nikijogi na jogi please I just beg naibot olongani ololo isaf. Najo who is this man? Najogi ore elerongani kelo rushi agene migiyolo siyo. Najo okay. Sawa. Kage najogi is a rich man. Kage a rich man la magajo gara na robiani. Najogi olongani ore ningo
kayiolo ajo mikiyiolo kake kaajoki emira dii olaranyani ore iyie naa ilotu aret iltung'anak kumok, ilotu aret inkanisani kumok, ilotu aret inkera kumok, ilotu aret inkolia kumok, ilotu aaku oltung'ani letipat naa ilotu aaku olarikoni. Kwani was he a prophet? Naajoki after many years ore peekidol rorokoki. Tenaa itadamu ake ajo nanu apa ilo nisalimie and that's all. Nairut taa inakata najoki Enkai ena. Malaika. Najoki Olapa loipang'aka Gideon. Asi naijo ninye naurei naanya duo entoki naitumia kajo 600. Naajoki nchooki matalaa naisho. Yiolo ajo nitayu oltung'ani iropiyiani naabanji. Nikincho. Mee nanu aisho. Emeeta duo kajito nanu emiro dii ade Enkai paisho duo ele tung'ani iropiyiani naabanji. Nelak ake bill neshukoki iropiyiani enyenak embene neeta orkibunta lobanji najo ole kajo 100,000. Ajo meeta dii eniko Enkai peigusa duo ele tung'ani mara moja. Alishakupatia ujumbe. Nidip ake nedumunye dii ake nelo. Neeku kajo ake alo inewueji enaake aing'uraa enaa katum enaa apa kaloito ina hoteli tenaa katum. Itu aikata itum? Tiaji itu atum. So ore napa baa naatejo olapa tung'ani amu atejo nanu Enkai ina negira aasa pookin. Because ore saai naretito nkera zaidi 300. Etii ina Kajiado netii ina Narok onkulie wueitin. So ketii interua before tufike hapo kwa mahali ulisema uajiriwi unaimba. Kuna msayara apa kigira itegemea. Ore napa aishu degree nalotu nanu naiteru aitumia iropiyiani ainei eranyare. Ore paishori 50,000 naitumia certain percentage aidipa aitai fungu la 10 aretie olorere. So pesa yangu si ati mimi sina wazungu. Unajua watu wanaonanga eji lazima piata lashumba piret iltung'anak. Maana lashumba Ngai ake aata. So Mungu amenisaidia tena siai eranyare. Na ore tena siai eranyare naitoki Enkai abol elukunya naiteru asias mambo ya ukulima kidogo kidogo. Na rudi mshahara Irmaasai. Na tareto laitoriani. Wow. So hapo ndio nimeanzia. So ukaanza lini peace? Ore siai ya peace aiwo nanaku peace ambassador na Ngai nairoriari atua jamai apa osarge Bukori. Especially tenkata elections. Najoki entomononi jira kanikira entoki naagira ajoki Enkai taa entoki naji peace ambassador. Najo paa kaji itumie iropiyiani nayieu nasia iropiyiani najoki shoru olaitoriani. Naiteru taa inakata esiai e peace naiteru ore paas amu karanyisho naa neeku kaipotaki iltung'anak stadium. Kaipotaki iltung'anak stadium najo kiata entoki najo peace concert. Because there was a time I think 2018 ilikuwa Narok. Yes. Ukakuja na stage sababu Mara. Yes. Hiyo stage. Na tine wueji taa kinterutua inakata. Neji ole kapura relde. Hapo ndio tulianzia. Ajo nasikianga tu. Naituru iltung'anak tine naitoki aya stadium naya enkai wueji nejo Oltalet Mall. So tulianza hapo tu. So naiteru nayau different communities. Naiteru sinche iltung'anak aibung Enkai different businessmen nyoo Maasai, Irkokoyo, Jaluo naibung muj. Neeku kenyorri ena idea peace. Neyau Enkai omom. Amen. So nikinteru aasisho tenebo noona kada ensida kiata sinye iltung'anak le NCIC ometijing'u sininche no UNDP. Wow. Niteru Enkai ayau iltung'anak tenkaraki where there is a vision God will always provide. Amen. Neeku that's how we began mambo ya peace. So naipotu iltung'anak lainei kiata taata iltung'anak likiasisho tenebo from different So it's an organization. Yeah, it's an organization keji Narok County Peace Association. So it's this organization nas bado erero nkera. Kiata Entishipata Rescue Hope Centers. So we have two organizations. Entishipata Rescue Hope Centers na organization ake sinye naiterua eimu olapa sinkolio lai ledukuya oji Entishipata. Wow. Unashika? So ninye taata ina. So hii inasaidia tu especially kusomesha na kurescue hao watoto. So because hatukuwa tumejenga rescue center nimekure taa hiyo serikali oleng ina siai. Ore enesita na relationship between a child and a parent is very crucial. Na toki taata esetai. So sisi tumeendelea kuunganisha watoto na wazazi wao. Niwewe baki tuna rescue nikiya school. Ara tenakop tumerescue mpaka taata Kajiado. Nkera nagira aishoyo. Yes, naishoria kutitik. So ololela baliata. Olola kamo kaiba napa nyana nkanashe na yamaki eta 13 years. Yamaki anabatito nikisujita. Enasujita nanu. Oh, wena kinyi. Ore nena kini makai waltu aisomena. Oh.
So at least ata sinanu alakira tenkang I've even employed some of my brothers hakikisha ajo nimesaidia peke nitayo senator mari. So Mungu amekuwa mwaminifu, that's how it is. Then after that now ore pedol na president ajara aiterua sena sia peace na show award a heroes. Wow, so you have an award. 2022 I received a heroes award from the president. Wow. I also received an award from UNDP. I also received an award from UN. Na yoto kisanga from you know different places. Nelodu na aro meta na doctorate na rangara ki humanity amugire tirongolia. Nekinchenda nikiyake iltung'anak nkariak erishata olameyu kaji iyiolo Kajiado ajo kietuo Kajiado mara kama 3 aishooyie endaa te Kajiado aishooyie nkariak te Narok tenebo endaa nikincho iltung'anak lemeeta nkilani. So enadiake naatiaka where there is a will there is a way. Nitobirr olaitoriani enkoitoi. So neeku ina taata esiai niasita sapuk oleng kusaidia watu nikitodua Enkai. Enenchipai Ore ina na Narok County Peace Association. Nyana asiraina. Yes. Kake kintushul nadia ama organization nadia ake tuna kana organization abuka karena. Adolo ngera kuna Scholarships. Scholarship. You identify the most needy. Yes. And how do you do that? Through the chiefs. Kiara chief. Nikiara si opinion leaders. In different places. Na ninjelo show information ajora nagera kiogishi. Ore dingera kuma naretito na ogishin. Ana nano. Neeku na mkata retoki apa sinanu. Neeku abala shombai na ajoki pa issue degree it is time for you to give back to your community. Lomoni apa tungikia. Payment nana nwasita. Because ketu ya ningintujungoki. Mana nikijoki nitushukoki ntare to community no. Mdala ajo mpaka nake nias neja. Na nyo main goal no tenkaraki kire sponsor nkera, what is your main goal? My main goal is yiolo ajo education na entoki etipat. Ore education na ninye naya oltung'ani enelakwa. Ore education kebol oltung'ani nkonyek. Neeku kayieu nanu nadol secure future okuna kera taisere. Wow. Amore kayieu nadol lookaputa kumok. Kayieu nadol noosupet kumok. Amu tenimiata ng'ole yana kisuma nara dimitieni. Yes, sure. Nara migira saia Joshua. Ananye miyiolo English nana Joshua. Unasikia? So masomo ni kitu ya muhimu. As much as egira iltung'anak ajo migerito iltung'anak tenkaraki enkisuma, lakini education is very important. Yes. Ata naaji tenimiaku employed, you can use your knowledge ningeina te school piret olosho lino. Yes. Neeku natata enduata amu kayieu nai secure the future of our generation. Ama Irmaasai eton ake adolta ajo egira aishooyo nkera. Yiolo Irmaasai naa iltung'anak sidain kake keeta nkutiti challenges. Amu keya nibung'a embata olarikok tenebo okuna toiwuo naasita kuna. Oh, larikok. Yes. Keya nibung'a in different ways. Amitieu ketii tanaa kura iyieu niminteu ahomo ayokoa enaduo kerai pee minturraa enaduo kura. Minteu ahomo ayokoa. Neeku enaikash, neeku ore pee eeku peitum aironya olosho lino naa mpaka nintaaku naa miliki esipata pee meeta akata oltung'ani lepu tina community likigiroo yie. Oh, keeta nadi mission. Loota mentality nemeni lepu irkulie? Yes. Metaa ore yie naa kigira ake airugoki naa naake. Metaa kijokini ake yie mheshimiwa nchooki enkiti toki. But you see noshi piidol ajo keeta entoki naji eng'oki. Ore ake piinyanyasa iltung'anak ninteru adol inkera inonok emoyu. Ore ashindua kaa moyian dii ena naata kuna kera nanang'ok nigira aibooki iltung'anak enkop. So tenibooki oltung'ani enkop mepokini inonok nemipo siyie. Ng'as ake duo anyaanya kidogo kake ore nikiwoshi enkiboko niwoshi enkiboko neeku amoshi amu rescue nkera ketii ninye I think ketii story ni rescue enkerai nayamaki. Yes. Nipopuo sijui ni side Mosiro ama sijui ni side gani. Ni rescue enkerai nayamaki. Keja sii olarrabal litum toonena siaitin niasita. Melelek esapuk olarrabal. Kake ore naa iyiolo ajo esipata egira aitasheki mikintisha naa dina. Naa ore naadii oloota Enkai naa kepi. Ore amu kaata nanu Enkai kapi. Amu kepuo iltung'anak loibonok, nepuo ilasakutok, nepuo inyoo aing'uraa tenaa keishuni. Kake ore naa iyata
enkai niyiolo ajo sidai iasita nikintetea sininye nai ololo tung'anak otii abori neisapuk dii Enkai neeku ketii ilarrabali kake eyawua ninye Enkai emirishoi ore taata etodua iltung'anak ajo kumbe ore oshi ena siai naasita Ole Kaputa naa keretito olosho. Nadol ajo iyieu nijing atua politics. Sidai politics. Yes. Amu ore taata nanu ore kuna kera naisumita one of the things taa naareuta politics. Ore kuna kera naisumita naa keya naimaa challenges. Amu keetae bursary. Ore ena bursary kishori iltung'anak kepuo iltung'anak anaa maayioloro. Yani maanyor lukuny. Olootegelutua. Ore oltung'ani likinyor elukunya olikitegelu apa naa ninye laisho nyoo ena bursary. Kake ore naa peekitegeluaki enaa olarikoni kiyieu naa incho kila mtu. Neeku ore entoki nayieu nanu oleng naa number 1 ore ena bursary naa peishori iltung'anak. Kaisho nanu amu kaloito natii duo aya olorika naa le MCA le Narok. Igira aing'oru MCA. Kaloito aya. Iloito aya. Mee kagira alo aing'oru. Aki Mungu na akutendee. Kagira alo aya. Mimi Kaputa aki. Olaing'urani kagira aisupport Ole Kaputa aki. Apate hiyo. Amen. Yes. Yeah, so atiakita iltung'anak doctor kanyioo piing'oru ele orika le MCA naa kenarikino ning'as aing'oru elde sapuk le MP. Najoki iltung'anak keeta oshi eniterunyeki. Yiolo ajo kinturraitie yiok oltasat. Oltasat apa le Lina Ole Kudate. Neeku keetae entoki najo kegira taata ajo peekintoki aas election te Narok. Neeku naaponu naa iltung'anak aasayia ajoki nyoo amu ipost oshi ake iretito noshi kera nemiata eretoto sapuk. Mee enaikash ninyiototo aibung ena. Yes. Piitumoki aibung'aki yiok kuna kishu amu imbung'ita oshi ake metii ena office. Neeku ekintrust iyie. Neeku iltung'anak laetuo aishiraki ajoki nyoo. Kake iyata apake iyie vision. Kaata apake nanu vision amu kang'uarrita naa oshiake namba are tolorere. Neeku kayiolo naa enetii kuna mali naayieuni. Emayiolo naa miyiolo ajo ore Daudi netijing'a apa ninye atua enewueji ele kingi. Yes, he was a king, he was a minister. Yes, ore eton itu eeku orkingi nejing ewueji nairowuaja eng'as arany. Neeku ore ake peerany tiatua ena bedroom kerany ake te bedroom orkitok ele kingi ometodumunye orkingi tendapash. Kake ore inakata egira arany tendapash netii intokiting etii tenaa intaitoli enkop etii ake room tine wueji. Tenaa inkishu noshi naishori inkolia ashu iltung'anak tarruesh etii ine. Tenaa iropiyiani etii ake atua ine. Neeku niteru adol Daudi nena tokiting. Nitoki arany ore ake peerany ometupuku oltung'ani te bedroom nerik naaduo sitting room. Nitoki aing'orr sitting room ijo dii ketii ake intokiting. Neeku neton ake Daudi ometayiolo ajo kumbe ore sinanu aranyisho naa kaidim atushukokinoyu iltung'anak lainei atareto anaa orkingi lenye. Nejia taata etiu story Ole Kaputa. Omeeu aaku orkingi Daudi. Neeku kaaku sinanu orkingi amu atodua naa atijing'ijing'a bedrooms. Neeku kayiolo ajo nyoo naendelea tesiai e leadership. Naa kama teniaku olarikoni nyoo iasaki iltung'anak le Narok town. Ore entoki edukuya naa ore naa dii esiai e MCA mee sapuk. Iropiyiani ake kwanza piing'as aisho iltung'anak iropiyiani enye kuna bursary. Ore ena allocation e bursary naa ninye naa kihakikisha ajo kitaasa kaasita naa oshiake mee kaifundishai. Kaasita oshiake. Aretito oshiake nanu olorere. Itokini aata esiai e bursary. Kahakikisha ajo enoto pooki ng'ae oidim metaa mee nanu oorr. Neme iltung'anak lainei oorr. Iltung'anak loogelu community. Mee nanu olo ajo entipita ele. Emee enta dii oyiolo osina liatata. Emee enta oyiolo enyamali naata iltung'anak. Nchoo egelu iltung'anak oojing ina siai metaa mee Ole Kaputa egelu iltung'anak oishooyo iropiyiani oonkera. Ntae oyiolo ajo amaa ena tomononi kenarikino nishori. Metaa mee kitokini aaponu aajo inyiala iyie. Peitobiraa ninche iltung'anak. Neeku nabo naitaas iltung'anak naaku naa oltoilo lenye. Meeta dii MCA esiai sapuk oleng. And lobbying resources. Yes, ore naa oshiake naa kaata network. Yes. Neeku ore naa paitoki atum ele ringa. You already an MCA. Yes. Ore paitoki atum ele ringa bas neeku naa najing kulie wueitin nemajing oshi maata oringa. Ore lelo ojito te social media
wale kapute usiingie politics, it's a dirty game. Wewe ni minister, rola ranyani, era singalangai. Amado shil tungana ko jin siasa ilolo yirwa le shetani. Mo lolo yirwa. Paganyo na bejo tungana ke joro le kaputa menarikino ne jin siasa jamu tungana lenkai. Lolo tungana lenkai ra ro jingita. Ore president no lenkai. Ninye sa yori kitana Kenya. Ore governor la yole ntutu. Mkarata no le UDA. P. Karo le UDA. Malimu nanona. Ore governor la yole ntutu no tungane lenkai netegelwa senenye nkai metoriko nana kishu. Ana manager. Oh, yesterday there was an election. Kara ngole election ara ya UDA. Now ulikuwa declare before on, I think on Friday on 4 days ago. Before. Ya declare banajo peishori yole ntutu mera ninye chairman le UDA. Amu mere ningo bentayu president le county eji mera me ninye president le county ashua me ninye chairman amu kirowua. Amu kedua kana igira ajo ore sinye Ruto betaini. Na ninye orikita na chama. Neeku inakuwa ni ngumu. Amu ele tung'ani ibung'ita nkishu ya county. Na mera ntoki nikiyieu neme maendeleo. Neeku ore saa hiyo governor la yole ntutu na oltung'ani lola ekiponu aretoki najo kitaasaki ninye ena siai nanarikino nitaas irmaasai. Neeku kaaku oltoilo loltung'anak. Tanajoki orgavanai entobiraki orbaribara nitobir. Tanajoki tipikaki iltung'anak ositima nepik. Tanajoki embungei taas ena naa kees. Ning'ito? Amu nade nayieunoyu mee duo ntokitin kumok oleng. Neeku katii politics naa politics meeta entoki naji dirty game. Tenei dirty nikijing omaitukuo tiatua. Ekintuku siyo na politics. Everything is possible. Nemera kama adui kula arikok otii ende. Kanyoo dii esita? Eme nkishu dii egira aaraki iltung'anak lenye aisho. Eme maendeleo dii eyieuni. Ore duo ele kaputa neesita oshiake ninye maendeleo. Neeku na maendeleo kayieu nanu naendeleza. Mee dikala ajoki iltung'anak kayieu naitaas entai. Kaendelea aas. Amu kaasita naa oshiake. Neeku meeta nanu entoki naagira nanu aya neme development ake paaret iltung'anak. Will you still sing and Oi mee karany. Will you still sing and be I'm being an MCA. Ore jana olong aapishai amu kaapishai naa te Narok Stadium. Alo le Ntimama Stadium. Nang'as ajo rapatata. Paakaitoki ajo maisho Ngai enashe maisho kenarikino teneme ninye anara mikinju. Neeku kagira nanu ajoki orgavanai tenebo o MCS peepiki naa program ajo meeta neng'oto eji paadumunye ake aiko duo ena aisum ena toki duo naisumi naa ajo kaideclare naa ajo etaa karet intae iltung'anak le Narok. Kayieu nanu najoki orgavanai tenebo o MCS enchooki taa nafasi amu ore entoki edukuya eton itu aisum naa kang'as arany. Lasima paang'as arany. Ajo maisha Ngai enashe. Protocols might change. Wow, yes. You really have a very great testimony. Ayieu naikilikuan enewueji eranyare na waimbaji kusapotiana. Sometimes naona laranyak le gospel egira ara. Na sometimes mi naona hiyo si picha mzuri. Kanya naijoki laranyak le gospel. Kayieu neyiolou laranyak ajo mee competition kitii. Ore maupe ena naishooyo Enkai neme teniar olalashe lino inakata itum. Neme tenimorr olikae inakata itum. Mee enadi mashindano etiiki. Tesheta duo iyie emaupe ino tenkoitoi ino. Ematajeu sii. Metaa meekiranyita ake for the sake. Njoo duo eeku tene amu keyieu naa ore iranyita nikintoti ina ranyare, nikinchop ina ranyare, nikiboloki biashara ina ranyare. Ore enkiba naa enoloirirua ene sheitani. Neeku ore amu atodua ajo ileputua ilaranyak lang oleng eetuo oleng emaisapotianata embung'ata. Ore naa amu kaloito nanu aya ele orika le MCA ore iltung'anak ake ninye lang'as aret oleng naa lelo aranyak amu karet pii. Aakikisha ajo aing'uraka muradini naidim ataret alaranyak enaa enkikundi. Neeku waanze kujipanga amu kajing'ita naa ewueji. Yes. Alafu nitakuwa sauti tinewueji. Sauti tinewueji. Yes. Wow, mikincho Enkai ina niyieu. Amu ore ninye Enkai naa kedol nkiasin inonok nindipa ataasaki olosho naa ikilaaki ina pookin. Ijo sa dii amaana Enkai ongolia, ijo sa dii emiraki.
Edipa noshi oli atade naretito ona Enkai onkera okishin noshi kera okishin naretito ijo sadi emiraki kayiolo ajo kira Enkai iret ninye mpaka nemene Narok. Yes. Ata from other counties. Yes. Karetito hata noloreren. Amu ore naa enkerai naa enkerai. Kaata apa elong enkayioni naishoo A-, naata likae naishoo B+. Wow. Naata kulie kera naitakitia no 420s. Wow. Neshomoito mpaka the best schools. Naretito. Na ina enkomo na peponu aret ate taisere. Oltung'anak la ore peepik Enkai ewueji niteru orwuasa ajing nidol iltung'anak megira aisupportiana keera ake yani keyieu ake etii iltung'anak laa kesulu irkulie badala wainue nikilo oltung'ani kama ulikuwa mahali anakutoa juu ya wivu ama. Ore taata iltung'anak laijo lolo keji oshi pride comes before fall. Naa keyieu oltung'ani eyiolou ajo kejo orore lenkai what will it benefit a man to gain the whole world and lose his soul. Yes. Ama nai nitum iropiyiani kumok, nitum inkishu kumok, nitum mali kumok. Kebaa iltung'anak oiwuang'a tenakop ana meneja neeta nena kishu neeta nena mali neeta nena toki ketareto. So ore orwuasa meyieu akata nitum ina toki amu tenitum duo enoshi kiti amu keetae naake ena kiti duo kidogo noto duo enkiti kake meesapuk netaa jitia ilo shuntunyo olorere. Kanyoo ina naji orwuasa kinyi? Keeta orwuasa kiti laa osidai. Ore ele orwuasa kiti naa ore saai iyie ira Mary Supet emiyata kamera ino emigira oshi taata ai-host olorere neji ipurda neji ore naa amu etaa access anybody neji ing'ida olorwuasa tiajito oloji kake moloti. Oloji. Umeshika? Yes, nimeshika. Yes. Wow, thank you so much. Ashe oleng Joshua. Honorable, you're really doing a great job. Amen. Na ore Enkai oishoritin Israel na ekimayian oleng. Amen. Alafu unajua etejo Biblia tembuku Isaya nejo ore ilo loret enkoliai, ore ilo loret enkerai okishi, ore ilo loret ilo aisinani. Nejo kore anytime naomonu ilo tung'ani entoki tenkai nejo naning naisho. So ore ina toki nigira aomon Enkai automatically because of already what you have done. Yes. Mungu atakupatia. Amen. Mungu atakupatia na tuta celebrate the goodness of the Lord. Nolo na dulotu aya duo video tobiraki. Mindoki na interview nolo. Ore nolo nalotu ajo see the goodness of God. Yes, see how God has. Yes. Venya natasa yiok Enkai. Irori oltung'ani kerai okishin oltung'ani otii abori kigira aidip. Etaa duo ninye ena show ingine ya ajabu sana. Mdala ajo kinchera naitosha kake supat olaitoriani. Yes. I want to tell us ore oltung'ani pookin ira enkerai okishi ore nena tole kaputa enkerai okishi netareto olaitoriani ometabau enewueji ata iyie kiret olaitoriani. Nore mbaa nigira aimaa saai neme ninche naitodolu oltung'ani liaku taisere. Keyieu niyiolou ajo ira oltung'ani letipat naa ekindim sininye iyie Enkai ailepunye enaa enailepunye kulikae tung'anak. Ayieu najo iltung'anak ogira aimaa senaitin iimai ake iyie amu ore at the end of the tunnel naa ekilotu Enkai ajut irkiyio. Keyieu naa ore entoki nias teniyieu nilo enelakwa naa number 1 ore entoki naji self discipline enkanyit ino makewan iyanyita kewan. Ore enkae toki naa aturi Enkai. Ore piurei Enkai naa keeku naa ile enelakwa amu keeku Enkai ninye pooki toki ino. Nintoki naa aku oltung'ani oota entoki najo self determination. Metaa iyiolo ajo kanyioo iyieu te maisha, kanyioo iyieu naaku, kanyioo iyieu nias, ntokitin naijo nena piitum aitabaiki koon neniyieu kirikito olaitoriani. Neeku ore iyie naa piisuj Yesu nikisuj sininye niriamari iyie Yesu nikiutaki ninye enetii Enkai nipuopuo duo nilo aitabaya enaduo kata ino niyieu amu ketii olaitoriani. Wow. Yeah. Ashe oleng. Ashe for coming ena show. Yewe na show Mary. Ashe. Mungu akubariki sana. Amen. Yeah. Ashe oleng. Yeah. Oleng'ani le Mary Supet Show. Leo tuko Narok kama tuko wapi si ni mtu wa Narok. Aye, kiti Narok. I am so happy kaya ulungana le Narok kama unaona naambiwa lete watu wa Narok. Naleta watu wa Narok kaya ule Samburu kaya mpaka lotion le Bo. Mpaka le America. Amen. Amen. Tunaenda America kufanyia watu interview. Yeah, so this is so amazing. Ashe oleng mayiana Enkai. Ore ina story nona aitukujo oleng from Madida. Ore tanakata naa kenya entoki nayieu.
tenelo aiwe yoyote tiatu nkang enye, labda kwa boma yake kuna siku wako na kitu ya kula. Ore saizi etanywa nkai etinyiria etonywa amu ore shirbarno lang nimikiyo nikenyo by the alikuwa shaamua hata ajiriwa ning'ang'ane mpaka nitobiraki kion brand, nitobiraki kion organization. Wow, we are following you. Amen. Following Amen. you because care organization iterua kitambo kidogo ya wasichana. Adolta nyokita kayiolo dio oleng, kasujita dio oleng. Maana unasaidia watoto sana. Ore ntoi enkop ang ekiponu aas entoki najo keja dido partnership. Ekiponu ekiliki ake ajo itaarishata yieu nikiponu nikiyau nana pads nikiyau whatever you want, we partner together nikipuo aaku emayian tooltung'anak le Kajiado. Sure. Kwa sababu ketii eton dii etii ake nkera ang abori nikiyieu siyiok ore ewueji nikitabaitie nebaiki nelpo nye zaidi. Nimitoki osina atii nkang'itie oltung'anak lang lormaasai. Neeku oloing'urani le Mary Supetro nikigira aitabaiki agira ayiewuaki erishata sidai namayiana. Ore itii Kajiado wou Neema Springs, they have partnered with us. Ore Neema guest house, Neema Spring hoteli natii nyuma Shell. Wou inewueji teniyieu nilotu airrag, teniyieu nilotu atum entumo, teniyieu nilotu anya endaa ukiwa umetulia na wou Neema. Nagira aisho National Hoteli tenkaraki wamepartner na mimi, tunafanyia interview zetu hapa metamayiana ndaa Enkai na tenikigira aing'or wou Neema Springs support olopeny enewueji nje esiai organization CBOs iltung'anak hata waheshimiwa wanaweza kuja huku netii room nindim anoto entumo room nilo aitulia openy tinewueji egira aing'or view ya Kajiado egira aitereng'a agira ayiok erishata sidai namayiana kitumo enda wiki Aramisi saa 2 enkata aitoki ake ayaki Enkai shakenisho. Kayiolo ajo ore tena journey osinga Enkai Joshua Honorable Joshua Lekaputa na kayiolo ajo keeta entoki ninoto ajo kesho unaweza kuwa miata esiapir dinjopito miata nkilani ashu ntuku enchati piinjop lakini kesho keeku yie oishooyo. Neeku noto siligi tiatua Enkai. Remember to subscribe to my YouTube channel hapo chini finya na Mungu atakubariki. Ashe oleng amu tunaendelea tu agira kadol new subscribers, new people coming. Mungu awabariki sana. Ashe oleng iltung'anak lolosho lang tenkaraki support inyi. Kaji Mary Supet Aren Eleshao aka Nayausi. Mary Supet Show, inspiring lives.